Hey, break taktik bro. Hey, break taktik. Break taktik. Break taktik. Antara mana PE ni marka tu kalong ba nakaliang ke jongi kumbang ilatumu di persang banlet saka-saka kabangi ngilambut. Nrei nakaliang jongka sorkar yai kita Limbaki District Administration ba kamlong banginet antai. Nrei nakaliang ke jongi yang to ngin syong hang ni kelabiang anta jongi dengi skwa nakaliang ke jongi kumki amele banlet. Oh, banyak dan nakatiga jaka tadi ke jengkwa jongi. Nrei di persang banyak dari ke district administration yang bagi police department mo di bagi labu ang tu dari ke persang ban kang ini hakajing ya mo persang banyak kadang ni ka Scofield dan dari ya kata ngim da sungui dan dari ke bangi hapan sutu ni ka longba kumnu yangi ki elected representative bau pat ba bona ki constituency likely ki constituency bau pat ba ula pensiat hangi bansim ya kanu kamat ya kanu ke issue ka bakta ini iwan hang ne ban demonstrate na kalian kajui ban pelong ya demonstration handrei ka basosi kelong ba kim sha wat tangi tenga men yang nang ong lada mangi ki elected representative ro ngimla banyak hakani ka jiki ki jungi Kambut it sends a very wrong message. Sekipat pak jong kene gejala ka jungi ni. Oh. Kabambut ba kene ke government kalong dictatorial, kene ke government kamailat, bat pensgo ki jong pi. Rena kalian ka jungi yong ki ailat nam ailat, de ka jungi kun ka jungi kan nang yai. Oh. Mentah kasi ke kut hang ni. Yi accept tak si kan kut hang ni. Henry. Ka jungi kun jungi kan pat kut, bat nginai beteng kumblong mentah hadu bagi reinstate ya kita ki officials kendia pada habai di begini ki bulit ki badan ne ki confirm bat pi atau kan implit ki do kamdan baka do ki kamdan tek kai ba kum i ya kata hi ngang keli mene ki police personnel hantu i ha ka jing shisha kim dei ban ka e ka do khmat ka jong tang urus niu baka e ka do khmat mo baraga ju oporu man wei police personnel kene implit ke bandon nang bau pat ba ula ban identify nomor om tang public bubakla gaban bakla pihak ban stu kata teng yo kodam kecing bakla na kaliang jongki government officials tikum nungin identify teng brio kan implit rum don teng ka dur khmat ru laka sakawai ka bangi ko ban banang ni kalong ba mo who knows mo kidon ki bakwa ban pin pulom me kan ka jingi khon ka jungi habala ka dur ni implit rum don ya dan baspa dan nono bamri bulet ru hitip kata ha habla mas uri pat ba ru laban mas dong don lang tu sepa mano ha kajing klibi kata halor gini ki event file am da ko complain em ya kai ka bangi dibelne ngin sale na kalian ka jungi ka party ngin sesong ngin perkhan bat ya ka badi belne ngin le kata ngin address ya ki issues ki ba ha ka jungi tu ka jungi mentasi kai ka badong kam address ngin address accordingly kata